ngay thatu te chibai le vek ule tun tuma hian thil mu chua sang sang te an tar lang le don ani April ni thum kum sang hi som ni panga khan news pakhat ron viral chiam mai hauma chu chu me channel pang kum thum min thil char ropui takaneya he a thil char chungchang hian khovel pum ngai ven na hlo bok ani ole he mi chungchang hi tun tuma hian kan bi chiang don ani kan shet thawangin Israel ram hi ram upatak mai ania helai muna hian thil sang sang manlai mi tena an thil man to ang tepo mu tur aumin voin thleng hian an la mu chua chun zom reng ani tuna po hian me channel pang kumthuma upa chuan an chung kwa hiking an neina amulet achar hlo maya he amulet hi kumsang thum zariata upa hania ti chuan he thil char hi Israel thunei tu tan hnen an hlan ani ole masain amulet hi soifiana kan nei lokanga thil lutak mai ania thil te thamte niin he amulet hi sualaka inven nan ani lopon thil la om lo thleng turemo natna si leng velemo laka an him theinan amulet hi an orchin ani chuwangin manlai huna chuan thil lutak ania voin thleng po hian thil lutak alani chun zom reng achan chu manlai mi te kut chuak hian voin thleng hian ngai hlut an la hlo em wang ani zif nidzan hi achung tenen tlang pakhata hiking nein an kala ti chuan rin lo deuh maiin kumthuma upa mi cheno pangte hian lunge moti hin thil pakhat chu achara amai ro chu chiang taka an han en hnuin lungsatlia alo ni haulo chu ayin lunglam pang ayin kumsang thum zariata upa ro alo ni reng ti Israel Antiquities Authority te chuan an puang ani archaeologist nidzan hian manlai Canades Karab Middle Bronze Age hunlai mi to chu acharti an tarlanga heti achar rual hian alai zon nu chuan anu le pate hena chuan an hlan ngala ti chuan an chung ko hian hes Karab hi sarkar hena an hlan vele ngal ani helai khom chunga hian lungringot po hi sang tam tak auma amai ro chu hetia lung tam tak omkara hian me cheno pangte hian he scarab hi acharti anu sivan nidzan chuan Washington Post a hril ani scarab hi te takte mai hania tin manlai Egyptian ten an cheiti chu chiang takin a hriat thei amje bera chuan beetles se phung nen hin in an lai hania manlai Egyptian te khan scarab hi symbol pakhat lutak anga han ngaya nun thar nei na turata na thil poimo tak symbola an ngaya chuwangin an ngai hlu em ema pathian nen pon inzom na nei ang poin an ngai bok ani Middle Bronze Age hunlain scarab hi silani lopon amulets anga man ani thu Daphna Bentor Egyptian Archaeology Israel Museum mi chuan aye nena hian soi ani atlang puin hetiang scarab hi thana mu ani thin thu Bentor chuan atarlanga in chu baka he scarab hi symbol ani tho baka message thupoimo tak keng tu ani boka he hianin sakhuana le tharau lambang thil thleng puin thupoimo tak mai kena nei chen tin atarlang ani nidzan kumthum mi hian he scarab hi an chung koin tel azeka family outing an nei tumin amua helai mun hi archaeological site niin Beit Semes khopui bulloka ani som panga liam ta chung khan archaeologist te chuan helai muna hian hun liam to thil sang sang history thak danglam thei tur thil an mu chua thu an tarlanga tin chubaka helai mun hi Bible in atarlan danin tel azeka site hi Davida le Goliatha in beina mun kha ni yin atarlang bok ani chuwangin he athil char hian mitam tak ngai ven a hlo zual pha tin soita ila kan soi sual om love tun nai loka an thil char hian tel azeka hi
Judean lowland te tan khopui poimo tak ani thin ti chiang takin atar langa abik takin middle bronze le late bronze ages hun lain he scarab ansar na mun tel azeka hi sea level atanga sang taka ania tin chu ba ka helai mun hi kong tam tak in to khom in fin na mun ania helai mun atang hian mun sang kal thei ti in archaeological expedition website chuna tar lang ani kum tam tak chung chu tel azeka mun hi mun ro pui tak alo ni to china achan chu helai mun hi natural resource tam tak na mun alo ni to ani tuna mi cheno pangte na char scarab hi Egyptian le Kanech artifact tam tak zinga mi ani thu tarlan ania chu wangin hetiang thil mi cheno pangte in achar wang hian an lom hlea ai chuan lom thu soinan nizan hena hian khole tui thatak ani wangin citation po an hlan hial ani tin mi cheno pangte na scarab achar hi malam huna exhibition tura hian phochuan tumti antar lang bok Egyptian le Kanite artifacts te omna bulchia he scarab hi phochu ve ani don ti antar langa emi cheno pangte hi avane na chu ama anlo hu chu to tam tak chu phochu lovin alo to china ni masela tu na mi ero hi chu an phochu don thung ani exhibition a hian pharaoh seal Egyptian milim te baka tharau lam thil sakhona lam thila manro sang an mu chuat te he exhibition a hian an phochu don ani mi cheno pangte hian he scarab achar hi aipte ak thamai ta se chuan shiat a hlo don lo ne tin Yoli Swords spokesperson aye chuan asoi ani ole kha Davida le Goliatha in be na hmuna thil hlutak kumsang thum zariat laya upa mi cheno pangte na char ania he thil char hi a hluni ti a hriat theina chan chu khovel pum huapa news channel sang ten an chanela an ti chu wang ani ole tuna chuan Australia rama dinosaur ke niak tam tak an mu chu chungchang hi toy te kan tar lang vele lockdown ani dinosaur ke niak tam tak mai lui dinosaur ke niak tam tak mai lung lian tak maya chu researcher in amu chuaka he lung lian tak mai hi Khalid Basin Central Queensland a lai chua ni in Morat State High School a pe kania ti chuan kumsom ni chung te meu mai chu dinosaur kan niak ti Porcelovin University of Queensland hian an local tha ani paleontologist hi mi chungchang hi zo na zota an rama dinosaur kan niak mu chu to chuan ala tam berani thu atar lang ani he lunga hianin dinosaur kan niak somruk paruk awma he kan niak hi dinosaur pakhat kan niak ani he thu hi Anthony Romilio paleontologist University of Queensland chuan atar lang ani na taka chuan lunga hetia dinosaur kan niak theina chan hi chu ahun lai khan dinosaurin ara na mun hi lung ani lova lei nong ania amai ro chu kumtam tak aliam nuwa tiang hian lunga achangta a ani na taka chuan Jurassic period hun masalama khan ni in he ketnia khi kumakta duai jatni vela upani thu Romilio chuan soi ani he ketnia khi inches rukatanga inches somni vela lian ania dinosaur ketnia tina hian kesungchang pathum aum chowa alandanin Ichnospecies Anomoipas scambas dinosaur ani ti hriat ania heting dinosaur hi dinosaur lian vaklo ni in an hun lai chuanin laom tak ani ole khati song kha tun tum video a kan ngai thak thei chu ani e